miliki bawang. Di, lamun bapakne cita dadi lurah, sawah pengen gaspal kayak gini Pak. Tudalan kangelan temen kayak gini Pak. Di, tarik kling. Bawang ora tiliki. Mesti anu didolin tomprong. Ya Allah. Bawangnya di kabeh ki bawangnya bapakne. Ya Allah. Mang. Ya, Pimen, Mbak. Mang. Sampai baru beli bisa bawangnya ini padahal kayak gini kan dibaik ya. Lek jauh di panen iki wis ngisi iki di. Ya Allah. Ya. Sampai bisa di sisi ini sawah sih. Biasa ngisi sawah, no earning biasa orang balmet kultaine. Kayak garangan ngisi ini sawah. Kopet beli kue. Ya, kada kopet ya kopet gitu. Ya Allah bapakne. Wong lanang biadab. Awas bae tombrong. Awas bae ke. Ketemu tak kecek-kecek sekalian tak kecek tak renyak sekalian. Suwe nemen, tenteni suwe nemen. Iya kayak biasa nih kanan acara. Makasih ya, Bos. Makasih to. Iya. Kurangane oh. Kurang aneh. Lah pura-pura kelalen ora aspati akeh kaya kue dilawani nyong umpet-umpetan karo bojo. Mana? Ora usah kurang-kurang aneh wis, ora Acaya usah. kue lho Riko. Ari aspati akeh kaya kue kelalen. Kok ayo ngono wae. Ketetung 2000 ke. Sip. Ketung dingin. Atas ngomong buat anak bojo nyong pladung Dingin. Riko. Dasar wong lanang cemerah kaya. Ora ngajar ke tomprong. Ngasin kene. Oke. Bener Mana ya? ngitungnya. Idune jaluk idune. Ketemu. Bener apa iku? Di mana duitnya? Kurang ajar sampean Pak ya. Kayak apa kayak asing dol sanyo. Sanyo apa itu sawah direkae penting kabeh pragat sampean sekongkol wong loro. Di. Bisa nih kon main tongol bet bae kon asing ndi sih? Asing dol sanyo kiye. Mana kagian? Sampai tak gecek nih kayaknya sampai temen-temen kita gecek sih kayaknya sampean ke. Tolong ke. Ya wis. Bisa sampai meluan. Sampean dari ngomong bae asing dol apa Mas iki? kedel kebun iki kebune ana loro. Kebu apa sampean? Sanyo. Sanyo. Sanyo kebo. Lalen dadi ngomong. Ora percaya lanang Ora duit apa di set? duit ngedol sanyo. Aku bisa nih sawah hilang kabeh kayak Pak bawangin di kabeh Pak. Kurang ajar malingnya siapa sih? Siapa malingnya? Wih aku kan Saja nangis. Kau mana karonyo? Ampun deh. Gue 1.000 gue. Gue 3 bulan. Sama-sama nak hehe. Itu bener 1 stok Pak. Siapa sih ngedol yang orang ngedol acan-acan?